Tuongeze kwa andiko nyingine kidogo tu, kisha tuende. Tunaongeza kwa mambo ya siku sura 29, mambo ya siku sura 29 mstari wake wa 32. Mambo ya siku ya pili 29 mstari wa 32. Mwenye amepata mbio nasema hivi. Some. Na hesabu ya sadaka hizi za kuteketezwa walizoleta kusanyiko ikakuwa ng'ombe ndume 70, kondoo ndume 100 na wana kondoo 200. Hawa wote walikuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Umubare w'ibitambo byoswa iteraniro ryazanye wari amapisi 70 n'amasekurume y'indama 100 n'abana b'intama 200. Ibyo byose byari iby'igitambo cyoswa cy'Uwiteka. Amen. Nawaza mko mnasikia na mahesabu na bakahesabia zile masadaka zenye walikuwa wametolea kwa shukrani na bakazihesabia. Ukiongeza hapo tena Yeremia sura 17, Yeremia sura 17 kuna bachia andiko 3 au vitabu 3, andiko 3 zenye tunataka kusoma, kisha tuanze na mashukrani zenye zinaandikwa na zenye ziko na za mchinwa na mashukrani zitaendelea hii juma yote. Kwenye tutasimamia tutaendelesha hata siku ya 6. Kila mwenye iko na mzigo ya kushukuru Mungu chenye Mungu alimfanyizia aweze kushukuru Mungu. 17:26 nasema hivi. Na watatoka miji ya Yuda na pahali palipo pande za Yerusalema na katika nchi za Benjamina na katika nchi ya mabonde na milima na upande wa nchi za kusini, wakileta sadaka za kuteketezwa na zabihu na sadaka za unga na ubani, wakileta pia sadaka za kushukuru. Amen. Amen. Kandi bazaturuka mu mitugudu y'Ubuyuda n'ahakikije Yerusalemu hose no mu bihugu bya Benyamini no mu bibaya no mu misozi miremire n'ikusi, bazanye ibitambo byoswa n'ibindi bitambo n'amaturo y'ifu n'imibavu, bazanye n'ibyo gushima mu nzu y'Uwiteka. Kweli unaona kama ni kimaandiko kushukuru Mungu, na kama ni nyimbo, kama ni sadaka, kama ni chochote chenye Mungu anakutia kwa moyo, unashukuru Mungu, ni kimaandiko. Yeremia 13 mstari wake 19, mstari wa 19. Tena kwao itakuwa kushukuru na sauti yao wanaocheka, nami nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache, tena nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Hazaba no gushima n'ijwi ry'abanezerewe, kandi acha kumoya kwanza. Sasa mtu anaona shukuru Mungu, ndio ulimwona shukuru Mungu, unachuna huyu Mungu naye hata ni mshukuru, naye ni Mungu, ni mtu naye ni mtu mbaji. Hapana, kushukuru Mungu ni sauti ya furaha. Amen. Ni sauti ya furaha.
na Mungu kabisa anasema huyu mtu ni mtu mwenye anakumbuka, anazingatia chenye nilimufanyizia. Murudie ndani. hazavamo gushima n'ijwi ry'abanezerewe, kandi nzabagwiza, ndibazaba bake, kandi nzubahiriza, ndibazaba aboroheje. Amina. Ni maneno ya mzuri sana. Tena kwao itasikiwa kushukuru na sauti yao wanaocheka, nami nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache tena. Nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Lakini mtu anakupatia kadogo na utashukuru, atakupatia na chakamani. Hapana. Sasa Mungu naye wakati anakupatia kitu fulani, haumshukuru, atakupatia kingine. Tuendelee. Kuna andiko mbili. Andiko mbili ya pili nyingine tunasoma Yeremia 33 mstari wa 11. 33 mstari wa 11. Itasikilikana tena sauti ya furaha, itasikilikana tena sauti ya furaha, na sauti ya kicheko, na sauti ya kicheko, na sauti ya bwana harusi, na sauti ya bwana harusi, na sauti ya bibi harusi, na sauti ya bibi harusi, sauti yao wanaosema, sauti yao wanaosema, msifu Bwana wa majeshi, msifu Bwana wa majeshi, maana Bwana ni mwema, maana Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele, rehema zake ni za milele. Na sauti zao wanaoleta sadaka za kushukuru, na sauti zao wanaoleta sadaka ya kushukuru katika nyumba ya Bwana, katika nyumba ya Bwana. Kwa kuwa nitarudisha wafungwa, waishi kama kwanza, kama vile kwanza, anasema Bwana. Aho hantu hazongera kumvikana ijwi ryo gushima, n'ijwi ry'umunezero, n'ijwi ry'umukwe, n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'abavuga bati nimuhimbaze Uwiteka Nyiringabo. Sini hapa sio kwenye kuko bibi harusi na bwana harusi. Hapa kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. N'ijwi ry'abazana ibitambo byo gushima mu nzu y'Uwiteka, kuko nzagarura abo mu bihugu bagiye ari imbohe bakabanga mbere, niko Uwiteka avuga. Amen. Tunaongeza ko na Amosi sura 4 mstari wake wa 5. Tulikuwa tungali na zambi, lakini acha tusome hii. Tusome Amosi sura 4 mstari wake wa 5. Tutasoma jina la Yesu Kristo. Natoeni zabihu ya kushukuru, ile iliyochachwa, natangazeni sadaka za moyo, na enezeni habari zao, kwa maana maneno haya yanapendeza ninyi, ninyi wana wa Israeli. Ninyi wana wa Israeli, Bwana Mungu anasema. Kandi muture amaturo y'ishimwe hamwe n'ibisembuwe, muvuge n'amaturo mutura n'umutima ukunze, muyamenyekanishe, kuko ari byo muture, kandi muture amaturo y'ishimwe hamwe n'ibisembuwe, muvuge n'amaturo muturana umutima ukunze, muyamenyekanishe, kuko ari byo mushima Bisirayeli mwe, niko Uwiteka Imana ivuga. Amen.
Basi mnawaza shukrani au kushukuru ni ya wote. Si maandiko inasema mu Timotheo ya pili 3, msiku za mwisho watu watakuwa wasio na shukrani. Ndio maana wenyewe wanastahili kushukuru nisie. Sababu tunajua Mungu wetu ni Mungu wa namna gani, na tunajua Mungu wetu anafanya nini kwa ajili yetu. Tunajua matendo yake kwa ajili yetu. Ndio maana sisi wenyewe tunapaswa kumshukuru. Amen. Sifa simurudilie Bwana, na Mungu abariki neno lake mshina na Yesu Kristo. Amen. Tena amen. Amen. Hivi sasa tunaweza kushukuru, tunaweza kuanza matangazo zenye zinaandikwa za kushukuru Mungu. Tutazisoma na zenye waliandikishwa za kinywa, nao tutapatia muda wanazishukuru. Msiandike zingine, tutasoma hizi na tukisha tuombe Mungu. Zingine tena mtaziandika siku ya 6, tutakuwa na ile wakati tena ya kuendelesha kushukuru Mungu. Amen. Hapa tuko na mashukrani kaza wa kaza. Tuko na shukrani ya Sere Elisa. Sere Elisa, wakati tunasoma shukrani yako unasimama na unawachia, unasimama, tunaimaliza na unasimama, sababu ni yako, mimi ninakusomea. Sere Elisa anamshukuru Mungu mwenye amemchunga na kumponya magonjwa na kumumalizisha miaka yenye na mwaka yeye na bwana wake. Shina sifa na shukrani simurudilie yeye. Tena anashukuru Mungu mwenye amemponyesha, mwenye ameponyesha pastor wangu na kumfikisha salama na kuchunga bandugu na badada. Jina la Bwana lipewe sifa. Sifa zimurudilie Bwana. Unaweza kushikalia. Ndugu Hakiza anashukuru Mungu kwa kumulinda yeye na jamaa yake kwa kumaliza mwaka salama. Mungu ashukuriwe mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Shukrani zimurudilie Bwana, na Mungu apokee shukrani yako. Dada yetu Mwiza, mnakuwa Mwiza wawili sasa. Mwenye aliandikisha ni nani? Mwenye aliandikisha, kuna karatasi hapa, enjoy. Huko mwenye aliandikisha ule wa wote, sawa sawa sawa. Dada yetu Mwiza anashukuru Mungu kwa kumulinda matatizo yote yeye na jamaa yake. Sifa simurudilie Bwana. Sere chance. Chanceline. Okay. Chanceline anashukuru Mungu kwa kumumalizia mwaka salama. Sifa simurudilie Bwana. Mama Mutesi. Okay, siku mingi Mungu akubariki. Namshukuru Mungu ambaye ananimalizisha mwaka wa 2025. Mimi na jamaa yangu, Mungu apewe sifa milele na milele. Sifa simurudilie Bwana, na yuko na sadaka muimupokelee. Fere Fichiri Daniel. Okay? Anamshukuru Mungu sana kwa kumulinda yeye na jamaa yake yote, wale wa kuombea wenye magonjwa na mashida mbalimbali. Mungu awabariki. Sifa zimurudilie Bwana. Frère Adolphe Alphonse, okay. Ya Alphonse. Frère Alphonse yuko na shukrani ya chini. Shukuru Mungu. Amen.
muri gushima, ariko uko nshimye nuko ngejeje itariki. Twahuye n'ibibazo biratambuka, ariko nshimye yuko uno munsi gihumeka Imana ihabwa icubahiro. Nanje nshimye Imana yuko narindi mu madini, Imana ikaba yaranyobora mu nzira y'ukuri. Imana ishimwe ihabwa icubahiro. Abenshi babaye ibiremba, ariko jewe ndacyahumeka yuko gihumeka kandi nawe ngikandagiza amaguru gombi. Uyo Mana muyimbere amashi cyane. Msaidie mikro. Mungu apewe sifa. Tunaendelea na mashukrani. Fere mwimbo. Okay. Ninamshukuru Mungu sana kwa kuwa nimemaliza mwaka salama bila shida. Nasema jina lake lipewe sifa. Mara hiyo mara mia. Mungu apewe sifa mara mia tena. Apewe sifa mara mia. Tena ninaomba nianze hii mwaka ya 2026 salama na nimalize salama. Sifa zimurudilie Bwana. Nisedorika. Okay. Naona mawili tena. Mwenye karatasi. Okay, ni ule mwenye kule. Sedorika anashukuru Mungu kwani amemaliza mwaka salama. Na jamaa yake jina la Bwana ipewe sifa. Sifa zimurudilie Bwana. Nisere Wizeye. Iko wapi? Wizeye, ni Louise. Louise anashukuru Mungu mwenye amemumalizisha mwaka salama. Pamoja na ndugu na wadada. Jina la Bwana libarikiwe. Sifa zimurudilie Bwana. Nisere Janete ana shukurani ya kinywa. Tunamupatia wakati Sere Janete. Nafashwe n'ubwayi ndi mu Kinyangara, bangurayo bambetse, nagiye gushiduka abaganga banyuzuye, ndababaza hano hondi ni hehe, baravuga igikurisha nuko wakize, ariko uzashima Imana kubera uri bavako. Shimye Imana cyane, nakoraga umutware wanjye nkamubwira nyamara hano ndapfuye, akambwira ntabwo wizeye Imana kwigomba kugukiza. Jewe niyo naziyo ntabwo ndi Imana, ahubwo ngiye gupfukana
nsenge imana izagukura. Nagiye kubona mbona ndakize. Iyo mana yanje mana, abasengeraga abagwayi nibatagusaba imana izabahera. Shimye imana cyane kubona naravuye mu madini, nari narayobye. Ngiye kubona mbona abapasiteri sinzi ukuntu batambutse mu rugo barikanga. Hano niho tuye ndavuga ngo niho nduye. Baraje baransomera tena ndavuga mana hano narayobye. Ariko nkaba narose inzozi bagezaho ndavuga izi ni za nzozi narose. Imana yacu yaba icyubahiro kuko nayobotse mu nzira nziza. Shimye Imana cyane kubona umutware wanjye Imana yamurinze akava mu rubaya na mwene data kuko afite abagore turi babiri binjiye nabo bahaguruke mu barebe. Saidie mikro. Mungu apewe sifa. Mungu apokee zile shukrani. Ni Sere Konfi anamshukuru Mungu. Ndio yule dada pale kwa kumumalizia mwaka salama. Sifa zimrudilie Bwana. Ni shukrani ya ndugu Karegea. Anamshukuru Mungu kwani amemufikisha. Tushukuru Mungu na chini yako wapi? Kwa kupatia mikro shukuru Mungu na chini yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Amina. Mungu apewe sifa sana. Kwa neno moja linaandikwa kitabu cha Ayubu inasema tukipewa vya mzuri tumshukuru Mungu. Tukipata vya mbaya tumshukuru Mungu. Amen. Mtemira 24 nilikuwa kule nje kule mbali. Lakini Mungu akanisogeza karibu. Tangu mwezi ya kenda ya hii mwaka Temira 25 nikajikuta niko ndani ya jamaa. Sasa nashukuru sana Mungu kona ginzi ametuchunga ndani ya jamaa, tumekuwa vizuri. Ingawa basi yale matunda mengi ilivunwa, lakini shukrani kwa Mungu. Ya muhimu tu tuombe Mungu aendelee kutuchunga ndani ya neno lake ndani ya hii mwaka wa 2026. Tena tupatae tena kushukuru hii shukrani ya kutoka neno la Mungu, na Mungu apewe sifa sana. Amen. Shukrani zimrudilie Bwana. Amen. Amen. Frere Salomo anamshukuru Mungu. Shukrani yake ni ya kinywa. Kushukuru Mungu. Wakati na Frere Shimie naye yuko najitayarisha naye kushukuru Mungu na kinywa. Nina furaha na amani nikiwa na Bwana. Maisha yangu ni salama nikiwa na Yesu. Maisha yangu
Haleluya. Haleluya. Atukasishwe ni kushukuru Mungu namna gani. Nilikuwa mbali sana, niliaminiaka nikabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Shetani akanipiga vita mkubwa sana. Nikapiga vita mpaka nikaamini Mungu, lakini nikarudia nyuma, nikakutana na mashida za kunirudisha nyuma muneno la Mungu. Nilikuwa sisiki yake tena hata furaha ya kuingia mkanisa, na sina hata furaha ya wokovu. Mungu akanishindania wakati nilikuwa naikana, nikasikia sishwe kisi nimebadilika, nikaona tena nimefika kwa makusanyiko ya Bwana. Ule Mungu apewe sifa. Amen. Ile njia ya kwanza ninashukuru Mungu. Mwa hii mwaka watoto wa mingi wamekufa. Lakini mie wangu waligonjwa lakini hawakufa. Mungu akawachunga. Hata sina kitu lakini Mungu alinifanyizia makuna maajabu. Huko mwanaweza kwa na makuta watoto wanamuisha. Lakini mie Mungu alibachunga, ile ni shukrani kabambi. Na hakuna mwenye aliingia kwa hospitali. Ule Mungu apewe sifa. Mwenye aliporesha na huyu mzee wetu akakutosha mukitana ya operasyon. Nilibisikia kako nikashituka, lakini Mungu amemfanya. Sifa na shangwe zimurudilie. Nazidi kumutumikia. Mungu anipe nguvu. Amen. Amen. Frere Shimie naye kuna shukrani ya kinywa, naye ashukuru Mungu, wakati na Sere Chance naye haiko ya kinywa aliandikisha. Shukuru Mungu. Mungu awabariki. Amen. Amen. Waimbaji wanisaidie tuimbe nyimbo ya nyimbo za wokovu 167. Na Frere Mahigwe ajitayarishie kutusomea andiko moja ya Zaburi 95 mstari wa kwanza ataishia kwa mstari wa 7. Nimepata rafiki
Kurema hivyo atusomee andiko. Wamurwisho rwisumba byose azaba 15 mstari wa kwanza hadi wa 7. Nimuze turirimbire Uwiteka. Tuvugirize imbundi igitare cy'agakiza kacu. Tuje mu maso ye tumushima. Tumuvugirize imbundi n'indirimbo. Uwiteka ari Imana ikomeye. Umwami ukomeye usumba ibigirwamana byose. Ikuzimu ari mu kuboko kwe, kandi impinga z'imisozi nazo nize. Inyanja niye, ni wowe wayiremye. Intoki ze nizo zabumbye ubutaka. Nimuze tumuramye twunamye. Dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu. Natwe turi abantu b'icyanyacye, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi cyangwa mukumva ijwi rye. Haleluya. Vraiment nashukuru Mungu sana sana. Tulipoanza hii mwaka ya 2025 mie kwa upande wangu tulipata mashida mingi sana. Warafiki wangu mmoja wakagonjwa, tukakata kitu wazazi watu watakufa, na wazia mwanamvua mmoja mzee Dawatesi. Rafiki yangu sana aligonjwaka, mimi nikwazia atakufa. Ndio kuona mtu alikuwa anatembea na miguu, anafikia kwa kiwango hawezi hata kujikulisha na mkono yake. Ilikuwa ni shida kabambe. Nikasema Mungu akiniponesha nitamshukuru. Namshukuru Mungu sana, apewe sifa. Mwaka ilipoendelea nikapata shida za mingi zikaendelea, waumizi wakaniba, nikakata kitumaini. Lakini Mungu wetu ni mwabie. Mungu wetu ni mwabie. Mungu ndiye mkono, Mungu wetu ni mwabie. Bali mashida na Mungu akaipitisha. Nikawazia swati mashida maisha. Nakumbuka siku moja tulikimbia hapa tukakimbilia Goma. Sasa tunataka akose Jumapili. Nikaita jamaa, nikamwambia tunamtashukuru Mungu basi. Watu wakaanza kwanza wale wa musika, sema nashukuru Mungu tulipata chakula. Wengine wakasema vya mingi. Mimi niko na kaka zake ninapenda sana. Akaniambia hivi, papa mie tena nashukuru Mungu cha kwanza kuona Mungu tukitisha maile mai tukavuka. Ule Mungu apewe sifa. Amen. Nikashangaa na bidhaa mbele kidogo kwa vraiment Mungu wetu na wapia. Machidi kile iko naisha. Nikishukuru kwa mingi na kweli ya muda. Lakini Mungu wetu na wapia kuchukua mzee wetu. Amen. Nani rafiki yangu? Mzee huyu ni rafiki yangu sana. Mungu alimtoa kutana na operation. Akamupa afya. Marejele hayapona vizuri, Mungu wetu atamponesha. Kwa hiyo shukrani yangu iko na lengo. Na wewe mwenyewe uko na shida. Ukwe naimba ile nyimbo ya sasa sasa. Ndio. Ni nyimbo ya bien. Bwana Mungu awabariki. Amen. Na kila mwenye kuna shida yote ategemee Mungu. Amen.
Mungu ataimaliza. Haijalishi madhaifu ya mwili, madhaifu ya kiroho, basi utuombee Mungu atushindanie. Hii mwaka yenyewe tunaanza leo ya 2026, Mungu atudushie furaha ya wokovu, atuongezee imani. Bwana Mungu awabariki. Shukrani tumrudie Bwana. Na zenye zinaandikwa sere furaha, ndio sere furaha mahirwe. Ndio anamshukuru Mungu kwa kumalizisha mwaka salama na jamaa yake na kurudisha na ule Mungu apewe sifa na kuponyesha mzee wetu, ule Mungu apewe sifa. Amen. Shukrani ya dada, Mungu aipokee. Amen. Sere Alliance anashukuru Mungu kwa kumalizisha mwaka salama. Yeye na shamaa yake, ule Mungu apewe sifa. Amen. Sifa zimrudilie Bwana. Sere Muhoza tunavuka mwenye tagazo kama haiko tunavuka. Sere mwenye aliandika shukrani ya kuandika jina, anashukuru Mungu kwa kumulinda yeye na jamaa yote, lakini jina yake haikuwa tutachunguza. Ndio wengine waliandika wataichunguza, atashukuru tena siku ya 6. Sere Nyiranteka anashukuru. Ndio Yesu hawezi shukuru Mungu na chini kweli. Upatie kama mikro wasi shukuru Mungu na chini hata au kuomba sisi tunamkupatia. Rema. Amen. Ninashukuru Mungu sana kwa anaendelea kutulinda. Tulipata mashida, tukapitia mashida za mingi, lakini ule Mungu umpigie mkono. Sifa na shukrani vimrudie. Amen. Wakati tunakuona mu makusanyiko tunasikia kama tunafurahi sana. Vile tunavikwambia bila bujari. Tunasema na roho yetu. Na wasika yako tulikuwa tunaviongea pale Goma, tuko tunashangaa, tunasema Mungu apewe sifa. Amen. Chance. Okay, dada yuko pale. Anashukuru Mungu kwa kumalizisha mwaka mwaka salama, yeye na jamaa lake. Sifa zimrudilie Bwana. Amen. Tunaendelea na chance mwingine. Ni Sere Chance Ndayambaje. Iko haiko naye tu, naye ni shukrani ya mwaka. Kama iko nje sijue. Sere Ntagisa n'Imana. Kumbe muko banagisa bawili. Okay, simama tuendelee, tusome shukrani yako. Anashukuru Mungu kwa kuponya watoto yake na kumalizisha mwaka yeye na jamaa lake. Jina la Bwana lipewe sifa. Sifa zimrudilie Bwana. Na iko na sadaka. Sere aishakie. Okay, dada iko pale. Anashukuru Mungu kwa kumalizisha mwaka salama,
na kulinda kaka yake na kumupa uhai. Ule Mungu apewe sifa. Sifa zimurudilie Bwana. Sere dushime. Tunasikia na jina yako tuli dushime. Dushime sasa. Anashukuru Mungu kwa kumumalizisha mwaka na jamaa yake yote salama. Sifa zimurudilie Bwana. Sere Jemima ana shukrani ya kinywa. Shukuru Mungu dada, wakupatie mikono. Shukuru Mungu.
barashariye ariko Imana igisubizo njyewe nshubije mu bihe bikomeye ari isengesho nasabye kuno mwaka ndabisaba guhera mu kwezi kwa mbere kugeza tariki 6 z'ukwa munani, ariko mu gusubizwa Satani yumva yanyica ubwo munsi subizwa saa 9 saa 12 yumva yanyica, ariko Imana ikingira akaboko kayo irandinda, iyo Mana ihabwa icyubahiro. Mu kwezi kwa 9 Satani yurira mu mwana arangerageza, narebaga ku misozi ngabona gutabago kwanje kutaraba, ariko Imana ni nziza. Umwana bunarangabanirizaga ngabona ari mwiza, kandi nari nashatse naho namuta namukuzi, ariko Imana iramukiza, ndi kubona ari kugenda ari gukira buhoro buhoro. Imana ihabwa icyubahiro. Ubu mwaka abandi bahuye n'ingorane zo kujya mu bitaro, bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko njyewe ndangije umwaka ndi muzima, n'abana batagiye mu bitaro, twararwaye ariko turakira. Iyo Mana ihabwa icyubahiro. Ihabwa icyubahiro, yakijije muzehe, turangije umwaka n'abasere bose n'abafurera, ndagikuba gicitse muri twe. Iyo Mana mwiha amashyi. Wema anastahili. Tutaendelea na mashukrani. Sera Rachel, dada yuko pale nyuma, anashukuru Mungu kwa kuponya mtoto yake na kumulinda msafari, ati ule Mungu apewe sifa. Shukrani zimurudilie Bwana. Frere Hategeka anashukuru Mungu. Ndiyo, Frere Hategeka. Wewe ndio Frere Hategeka baba Mutesi. Mungu apewe sifa. Ninapoona mnakusanyika wewe na mke wake, Mama Mutesi, nasikia nafurahi sana mnashe. Asante. Hategeka anashukuru Mungu kwa kumalizia hiyo mwaka ile na jamaa yake, anasema Mungu apewe sifa. Sifa zimurudilie Bwana. Frere Mahoro na wasali Mahoro Diakre anashukuru Mungu kwa kumumalizia mwaka salama, yeye na wandugu, tuongezeko na wadada. Sifa zimurudilie Bwana. Frere Mahirwe anashukuru Mungu kwa kumumalizia